Emakunde Institutuarentzat aliantzak egitea beste erakunde eta entitatekin nolabait lehentasuna izan da beti. Eta testuinguru honetan kokatzen dugu Euskalitekin eta sortutako lantaldea nolabait kudeak eta aurreratuan berdintasuna txertatzeko modu sistemikoan. Elkarlan honen bitartez, nolabait edo enpresei eskaini egiten diegu metodologia bat, eta metodologiarekin batera baita ere, prozesuak irekitzen direnean, hainbat tresnak gida bezala, hainbat materialak eta hauek guztiak baita ere aukera badaukagu webgunean eskuragarri izateko. Iruditzen zaigu tresna hauen bitartez, esperientzia ona eta eraldatzaileak eta ongietorriak izango direla guztiontzat. La igualdad de mujeres y hombres es un elemento fundamental en las organizaciones, en las empresas, igual que lo es en la sociedad en su conjunto. Es un elemento absolutamente distintivo de la gestión avanzada y un elemento clave de la competitividad. Fruto de ese convencimiento compartido, en 2016, Emakunde y Euskalit firmamos un acuerdo de colaboración, una alianza, para identificar buenas prácticas, desarrollar documentaciones, organizar actos en la Semana Europea de Gestión Avanzada que sirviesen de ejemplo para cualquier empresa y organización. Esperamos que sea de interés para un mayor número de organizaciones. Ikaslan Gipuzkoako Lanbide Heziketa Publikoko elkartea da, 27 ikastetxe osatua dago. Gipuzkoa mailan banatutako ikastetxeak dira, batzuk integratuak, besteak BHIak, eta guk egiten duguna da nolabaiteko koordinazioa, bai aldundiekin, gobernuekin, ikastetxen artean, eta bertan lanean dagoen pertsonekin ebai. Ikaslanetik helburu bezala badegu nolabaiteko hezkuntza sisteman lanbide heziketa referente bihurtzea, eta hortarako ikastetxetako zuzendaritzaz gain behar ditugu ikasketa buruak, irakasleak eta dena pixka baten implikazioa. Somos las FP etorkizuneko profesionalak gehitxun egitasmoa bi helbururekin sortu zen. Batetik, lanbide heziketako adar teknologikoak, STEAM ikasketetan edo genero estereotipoak emakumei gainditzen laguntzeko edo behintzat identifikatu, ikasketak hartzeko orduan. Eta era berean, horko emaitzak gizarteratzeko helburuarekin. Handikan azterketa txukun batekin eta gero nolabait ere gizartera zabaltzeko gu irisgarri genuen informazioa. Hortik aurrera, pentsatzen hasi ginen nola edo zer egin, proiektua gauzatzeko zer bide hartu, eta jo genuen gure lanbide heziketako ikastetxe publikotako talentuetara, emakumezkoen talentura. 3.300 emakumetara iritsi gara, baino hori izan zen ia bigarren puntuaren aurreneko puntua nolabait esateko, gizarteratzea. 3.300 emakumeek beren mugikorretatik edo webgune baten bitartez, inkesta edo ikerketa batei erantzuten baldin badio, esan nahi du bere inguruko jende askorengan, milaka pertsonarengan, informazio hori zabaldu duela. Bere inguruan, ikastetxean, zuzendaritzak, irakasleak. Orduan emaitzak izan zituen bi oinarri. Batetikan inkestan edo ikerketaren erantzunak, eta bestetik gizarteratzeko aurreneko pausuen ikerketa hori. Behin ikerketako fase ezberdinak egin da gero, sartu ginen gizarteratzeko, zabalkundeiteko materiala sortzeko, azkeneko atal hortan. Horre egin deguna izan da, ikasleak berak, emakume ikasle talentuak esandako erantzunen gain, eta gero, heziketa ziklotara sartzeko eragiten duten faktoreak ere ondo aztertuta gero, 5 gida sortu genitun. Lehenengo gida, neska eta emakumentzako zuzenduta. Bigarrena, lanbide heziketako ikastetxetzako bertara, guretzako ere bai. 3. Orientatzaile eta irakasle taldeentzako. 4. Nola ez, familientzako. Eta 5. STEAM bezala ezagutzenean sektoretako enpresentzako. Azken finean, proiektu honekin lortu nahi izan deguna da genero estereotipoak gainditzea, emakumeak STEAM ikasketetara gehiago hurbiltzea eta gizartearen eraldaketan gure ekarpena egitea. Euskalduna Bilbao, dentro de un contexto social de sensibilización contra la violencia de género, contra la violencia machista y en línea con las acciones que se estaban siguiendo en la ciudad, como agente importante de la ciudad que somos, decidimos impulsar un estudio que valorase las áreas de mejora que teníamos en relación con puntos negros o qué más podíamos hacer en contra de esta lacra. Y en este sentido impulsamos un estudio que analizó
todo nuestro entorno y en qué medida podíamos implementar medidas que mejorasen la seguridad del edificio. Un trabajo conjunto entre la Dirección Técnica de Euskalduna Bilbao y la empresa de seguridad que presta servicio aquí, se hizo un estudio para analizar todos aquellos aspectos que influyen en la seguridad, especialmente de las mujeres: iluminación, accesos, horarios, y con todo ello poder mapear todo lo que es nuestro entorno para poder ofrecer una alternativa de más seguridad a las mujeres alrededor de Euskalduna Bilbao. La primera medida que se impulsó fue la instalación de unos puntos de alarma alrededor del perímetro de Euskalduna, que están conectados con nuestros servicios de seguridad, y en que cualquier mujer que vea la necesidad o sienta acoso o una situación de peligro puede pulsar y accede directamente a nuestros servicios de seguridad. Por personal de seguridad, se acercará un compañero a la zona. Por otra parte, se reforzó todo el sistema de cámaras de videovigilancia perimetral. Y en tercer lugar, se impulsaron protocolos de actuación para nuestro personal, especialmente el personal de seguridad, el personal que atiende 24 horas la seguridad del Palacio, para poder tener protocolizado cuál es la respuesta ante una situación de ataque o de violencia machista en nuestro entorno. En momentos especiales, de especial afluencia, como por ejemplo Aste Nagusia, ahí se toman medidas especiales, en primer lugar en relación con la iluminación. La iluminación nocturna se mantiene durante más horas al día, se refuerza el personal de seguridad y se hace también, hay unos protocolos de seguridad móvil en el que en determinados momentos pues patrullan alrededor de nuestro perímetro, especialmente en las zonas de peor accesibilidad, con mayores puntos de oscuridad. La violencia machista es una de las lacras más importantes en nuestra sociedad y una de las expresiones más violentas de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y eso, a diferencia de lo que piensa mucha gente, no es algo que atañe a las mujeres, es algo que nos interpela a toda la sociedad, muy especialmente a los hombres, pero también a las instituciones, a las empresas. Todos tenemos que ser agentes activos porque es un problema que afecta a esta sociedad, que nos afecta a todos, y la respuesta debe ser común y compartida. Y en ese sentido estamos en línea con acciones que se están impulsando en la ciudad, y todos, Euskalduna Bilbao y el resto de empresas públicas y privadas, tienen que hacer también su apuesta por la igualdad y por erradicar la violencia machista. Ulma paketxinen ontziratze sistemen diseinuan eta fabrikazioan lan egiten dugu. Eta hortarako talentu profil oso espezifiko baten beharra egiten dugu, STEM bezala ezautzen den arloko profila. Gaur egun garbi dago, ikasketa aukerak eta genero estereotipoek baldintzatutak jarraitzen dauela, eta horrek karten dau zenbait zailetako lantaldiak oso maskulinizatuak izatea. UNESCOk berak argitaratu dauen informe baten aipatzen danez, STEM ikasketetan graduatutako ikaslien 135 baino ez da emakumea, eta portzentai hori 120 batera jaisten da ingenieritza arlora jo eskero. Eta hori da gure erronka, tradizioz maskulinizatuta izan dien zenbait postutan emakumeen bokazio teknikoak ikustaraztea. Eta nola lortu hori? Erakundeko emakume tekniko erreferenteak proiektu honen parte inez. Eurak dira gure protagonistak. Egun seinalatutan bideoak egiten txu, izan martxoak 8 edo emakumeen eguna ingenieritzan, euran testigantza eta esperientziak partekatzen txu. Badakigu lan honen emaitza epertain luzera izango dela, eta ez da espero berialako onurarik, baina era berian osotasun baloriak, ingurunarekiko konpromisua eta erantzunkidetasuna sustatzen dauen kooperatiba bat garen heinean, garbi dau rol aktibo bat izan behar dula gizartearekiko. Gure baliabideekin, gure komunitatean berdintasun baloriak sustatzen saiatzeko. Lan horren ondorioz, arlo teknikoan ikasketak egiten dauen emakumeen portzentaia igotzea lortzen bada, helburua lortuko da. Azkenean bizitzako arlo danetan moduan berdintasuna, pertsona, elkarte
enpresa, erakunde eta abarren elkarlan eta taldelanan emaitza izango da. Baina proiektu honen elkarlanerako oinarritako bat nabarmendu beharko baneu, ikasketa zentruekin dakune harremana izango zen. Zentro hauekin bizitak antolatzen ditu, gure lehen aipatutako emakume tekniko erreferenti hauek protagonista izan da, eta baita erronka teknikoak garatzen du, nun emakume hauek aholkulari gisa parte hartzen dauen. 15 bat ikasketa zentrukin kolaboratzen du, lehen hezkuntzatik hasi eta unibertsitateraino, eta era horretan urtero 800 bat ikasleetara heltzea lortzen du. Eta hori da gure erronka, tradizioz maskulinizatuta izan dian zenbait postutan, emakumeen bokazio teknikoak biztaratzea. Berdintasunaren arloko jardun bidegokia kontsulta ditzakezu eta zureak bidali deskribapenaren estekan.